که وزارت اطلاعاتی ها او را به اصطلاح وکیل در نامهایشان خطاب کردند. هرچند زخمی عمیق در قلبش پنهان میسوخت، او در دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی با شجاعت و صلابت از جوانان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 و دادخواه حمایت نمود و همواره کنار کسانی بود که جامعه صدایشان را نشنیده بود و عدالت از آنان دور مانده بود. Resma Biaxpartina Khusro Elikurdi bi awaye nishandana nerizayeti hateli dar histin. Liro resma Biaxpartina Khusro Elikurdi. Parezere dadgehe kubi parezere mafkwazen tevgera jinjian azadiye jitenaskirin. Liroja hefte kanuna peshin birevecho, birayevi bi akhaftinen rohn, rolavi parezeri liberevani kirin, linerazian umalbaten çekşeviti ani berçav. Nav birigot, Khusro li dadgehen rejima Irane de bibiveri u irade akhwe, berevani li civanen li tevgera jinjian azadiye dekir u pishtevane daiken çekşeviti u mafkwaz bu. Khusro Elikurdi sheva ine penje kanuna peshin li ofisa karekhwede bi awayeki jihe shik u gumane janekhwe jidesta. Buyerek li jivake u li navbera chalakvanen mafe mirovi de shik u gumane ke zede li sedema chanji destana vi li peikhwe ani. Chanji destana jihe shik u gumanavi parezeri ku bi salan li dosien siyasi u evlehi de parezeri li gelek binchavkirian u malbaten mafkwaz keshabustuye khwe. Çareke din bal keşande servan metirsiyan ku parezeren serbikve u çalakvanen medeni li Irane de digel ruberune. Reuresma Biaxpartinavi tevi hemu givashen rejime buru pelek jiberkvedanavan parezeran ku bodat beveri u rastiye nirhe didin.